Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Link up with Dejan for the second time, successful. Nahajamo se v zelo mrzli Ljubljani. Je še ni zgodaj zjutraj, ampak je še zjutraj. Tako da je še temperatura, še vse glede na našo obalo, kar šokantna. Sve se ne dvigne tam. Ne, to je to, a? We working with this the whole day. To je to, ne. Tako da evo, bolj šok bo danes. Kot že obljubljeno v prvem videu z Dejanom lani, sva se dobila danes za en thrift shopping run. Lani smo šla samo v Kilo shop, tiče, ne? Ja. Kilo shop, pač smo bili omejeni s časom, smo samo pogledali. Danes pa imamo celoten thrift run po 4 thrift shopih. 4 thrift shopih, od katerih spet Kilo, potem tisti en, ki je kao najboljši, Humana in pa še en nov, si rekel. Ja, še ena Humana. Še ena Humana. Ok, tako da danes 4, zdaj se odpravimo malo v center, da hodimo, da se malo segrejemo. Začnemo thrift shopat, to je prvi del, potem drugi del pa boste videli v prihodnosti v tem videu. Let's go! Folk cruising through Ljubljana. Prvi trip, let's go. To je tam nov, ali to je tam? In še ti je perfect size tebi. Meni bi bil majhen. Ni panike, Dejan, stari, veš, on je kao nek fashion influencer, jaz sem tle našel jaknico, ni panike, ajde. To je z mano, pač. To je moje danes. Kop? Kop, definitivno. To se ne dogaja, je rekel. Gledaj, folk, jaz sem si zelo zanimiv cargo, bež. In smo našli tam še eno bundu, ki jo bom potem probal. Dejan pa smo rekli, on je že kopal. Gremo v ta del, če se spomnite iz prvega videa, ki se pač kupuje stvari na kilo. Kaj pokaže, Jan? Evo ga. Danes, Holy Grail, da vidimo. Gremo, evo, odprto, lej. Zalando. Wishlist, Zalando, dol. Evo ga. Tip ga je imel v wishlistu. Ne gre. Čekaj, bom jaz. Evo zdaj, ok. This one. Kar dober cargo pač. Ok, zdaj pa Dejan, ti pokaži moj find. Zelo podoben kot prvi find, če se folk spomnite. Malo ne pride barva do izraza, ampak je taška čokoladna brown. Tu jo dajo malo na zelenkasto. Je to slučajno na RTV? Ali na TikTok? Ali boš to kaj na TikTok? Na YouTube. Na YouTube? Ja. A res? Ja. A boste povedali iz kjeto? Sveda, smo ti že prvi video naredili reklamo. A ja? Kar vabljeni na svoj Kilo shop, ne? Kilo shop. Kar dobro. To je to, evo ga. Nice. Let's go to the next one. Let's go. Ok, evo, zdaj smo pri tretjem, to je ta, kako se kliče, samo vintage shop, ne? Textile House. Textile House, ki je zadnjič, ko smo bili, bil zaprt in načeloma obeta, da je najboljši, tako da let's see what we see and find. Pokaži Dejan the find on this one, pač mi imamo find after find, Tole, zatrtica. Lacoste. Ampak mislim, da je v tem tukaj, v glavnem jaz tukaj nisem nič vzel, zmagovalec tukaj je, snemalec mali. Te so res dobre, te so crazy full. Škoda, da nismo pokazali fit, ker ti stojijo res brutalno. Cena? Cena 29, pa te druge še, te pa so 17. Te so malo bolj na modro, ampak tu je... Ampak so res perfektni, pol liter res. Tako da evo, successful trip tudi v tem. Zdaj pa Še zadnji, še ena Humana. še ena Humana. See you there.
Zdaj Dejan nas je pripravil do enega ekstra tip shopa, ki je rekel, da je malo, da je full cool, da je estetik, samo da je večinoma malo expensive. Tako da bomo pa šli, kaj vem, realno dva so nas presenetila danes full. Tako da let us be surprised for the third one. Let's go. Food. They gave me clown juice. Ura je 1 ura za kosilo, mealtime, Subway, busing as always. Tako da evo, zdaj bomo uživali v tej hrani. Trip shopping so successful and finished. The next stop pri Dejanu. Za se vidimo. Location at Dejan's house in smo postavili stencil. Damn! Booty for the booty! In zdaj Dejan pripera še zadnje stvari in začnemo. Jaz zapravo se nisem tatuiral že dosti časa. Tako da ta dobra bolečina malo spet, da jo začutim. Tako da evo, zdaj pripravi in začnemo z... One day later, ne skrat. 1 hour later. Koliko je bilo? Ena urca. A je bilo tako? Je bila? Vse ura je že dosti. Ne. Je urca. Urca. Tattoo is finished. Se vidi kje? Luške. Luška. Zaključen, v redu. Zelo zadovoljen z izvedbo Dejana, tako da priporočam Dejana. Kot vedno, kaj dobri vibesi, zanimiv dan. Thrift shopping. W. Za Dejana presenetljiv, ker pač jaz hodim tako thrift shop, ko prijem tu, kaj mogoče itak mi v kopi nimamo nekaj zaprav. Ampak Dejan, ki hodi res po vsak teden po teh trgovinah, je rekel, da je bil danes res presenečen, with the finds. Pa da smo vsi trije. Vsi trije smo našli v bistvu snemalec 3 par hlač, jaz 1 par hlač, Dejan pa 2 topa, ne? Ja. Tako. Od kateri ta en top Ralph Lauren, ki je res... Adijo pa. Crazy stil, ne? Ki ga je prav imel v wishlistu, prvo, torej iz njegovega okusa, full velik stil in pa monetarno tudi. Ja, res. Ekonomsko zelo velik stil, če bi naprimer ga zdaj dal spet na store. Kakšen, tako da evo, res dobro. Če še ne followate Dejana, imate v descriptionu njegov Instagram, njegov TikTok, pejte ga počekirati, kot sem rekel, odprt je za... Sam v Dejan. Tako, na Instagram Dejan za kakšne tatuje, če vas zanima, full zadovoljen. Še posebej mi je všeč, ki ima... Dobro je full naredil, to itak je pomembno, ampak ta second skin, ki mi je dal gor za protection, does the job absolutely good. Kot vedno tudi vse moje linke in the description, vse moje sponzorje in the description. Danes malo različen video, ne vezan točno na fitness, ampak kakšenkrat prije prav to je, da se ta neka dinamika YouTube channela malo razbije. Kot sem rekel, as always, really good vibes with Dejan. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarjih spusti emoji igle, glede na to, da smo danes se tatuirali. To je to od mene, folk, za ta video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.